Belê piştî navberekî Kurd em carek de bi hevran e. Rojname me ye ku di rêzê de rojname evrensel. Manşeta rojnameya evrensel gotiye li kaniya xezalan mêvan li kobanê qatil. Belê qala wî kesê ku nasnameya Kaymakamê Kaniya Xezalan li ser derketibû, qala wî kesê dike ku li Kaniya Xezalan wek mêvan nasnameya ku jê li Kaymakamtiya hatiye dayîn, ev nasname kesê xwe yê vê nasnameyê li kobanê êrişên çeteyên hov a ku bû sedema jiyana 231 kesê û derdorê 200 kesê jî birîndar ku zarok, jin, pîr tê da kesên ku Qur'an dixwende li ser Qur'an hatin serjêkirin êrişa ku tu çand, tu bawerî û tu ehlak qebûl nake êrişekî hov ku li bi destê van çeteyên hov pêkanîn. Ji van çeteya yek jî xwe yê nasnameya Kaymakamtiya Kaniya Xezalan bû. Belê nûçeyek ku di rojnameya evrensel de cî digre gotiye ji bo dadekî rasteqîn em ê têbikoşin. Belê ev bîranîna madimak li Sêvasê 22 sal berê ku ji hêla bi zihî ew ê ku otêla Madimakê şewitandin 35 rewşenbîr û hunermendê Tirkiye tê da qetil kirin hişmendiya Daişê bixwebû. Hişmendiya ku îro li Kobanê çeteyên Daişê ku ew hişmendiya ku bi çeteyên Daişê li Kobanê qetliam da pêkanê da çêkirin, ew kiryarên hovanet dan kirin, ji wan kiryana hovana yek jî 22 sal berê li Sêwasê otêla Madimakê dîsa ji hêla vê hişmendiya çeteyên Daîş pêk hat di vê êrişa hovana a ku li Sêwasê li vê otêlê pêk hatî de 35 rewşenbîr hunermendê Kurd jiyan biborîne rewşenbîr û hunermendê Tirkiye jiyana xwe ji dest dan. Ji bo bîranîna wan çalakî hatin eldarxistin, di van çalakiya de gotine ku em ê ji bo edaleteke rasteqîn yanî dadekê rasteqîn têbikoşin. Belê nûçeyê din ku tê de cî digirin ji serokê cîgîrê serokê CHP Gürsel Tekin hevpeyvîneke hatiye çêkirin. Ev hevpeyvîn di rojnameyê de dorfirehî cî digre. Gürsel Tekin di vê hevpeyvîna xwe de gotiye koalîsyon dişibe azmûna KPSSê lê di vir de em nikarin pirsa jî bidizin li vir henekê xwe jî kirine ku di vê azmûna de her tim dihat îdia kirin ku pirs tên dizîn an jî bersîv tên dayîn. Di vir de hinkî îronî jî kiriye Gürsel Tekin. Belê nûçeyek dijî gotiye melayê ku dengê xwe daye HDP ji hêla Kaymakamtiya Melatî jê re hatiye qedexekirin. Belê nûçeyekî balkêş ku meriv dikare vêje ancak li Tirkiye ev nûçe hebe an jî ev tişt bên jiyîn. Li Tirkiye û bi taybetî bajarê Kurdan da di wî warê de bê tiştên bêqanûn, bêzagon tiştê ku rê û rêbazên dewletê bin pê dikin an jî hiqûqê bin pê dikin her tim em rûbirû man ji wan yek jî keyfiyetekî yek jî li dîsa li hemberê mala li vir derdikeve holê ji ber ku hatiye fêmkirin ya jî çawa fêmkirine ew jî tiştekî dinê. Mala dengê xwe daye HDP an jî wek HDPyî ji wer ku xuya dike jê re camî hatiye qedexekirin. Ev jî nûçeyekî balkêş ku kes an jî kî dikare li kê camî qedexe bike ev jî wek pirsekî dinê. Belê nûçeyê dinê ku heye divê ji dibistan li wexfan tên parvekirin an jî tên belavkirin bêpere. Li Îstanbulê gelek dibistanê ku ciyê girîng da cî digirin bêpere didin wexfên olî ev jî nûçeyek de a ku derketiye pêş.
نوچه دیج درباره کارکرین متاله که کارکرین متاله دمکی دریجه د چالکیا گرو دانه اف گرو دبن زخت و زور و بن ایریشین کارساز پولیس والی و هر وها دولت و هر وها صندوقه که قاشو گره خدمت وان کارکره بکه دبن ایریشی وان توا دا هول ددن جبو مافی خوب دست مخن چالکیا خوب بردام دکن دوین جبو کام جبه پیواجوی بهز در کبن تنه چارکی مهیه افجی بری خستن بوین و یک بوین اخوه آوا کرنه ده افجی درباره کار کردن ده نوچه کی گرینگ جی تگره بله نوچه جی درباره کسی که دیل هاتبو گرتن یکی اندام چته داعش یکی مصری کو آخویه دا خفتن خدا گوتیه هزامه اساس دویریش دا ترکیه در باس بو و هر وها جبل خانه کما بکارانی جی ترکیه در باس کوبانه بو بله نوچه دیجی درباره ازدیا دا جواکا ازدیا ده بشامه یکمین دا جمع گو هنکی کس در دور دخوازم به جواکا ازدی بلیزن که جواکا ازدی دوار ناسنامه دوار چاند دا جبو کوکو رهی مرد کاره ویجه تواهی کوکو رهی چاندا کردا دخودا دحوینن جبو ناسنامه کردی جبو ناسنامه چاندا کردی ازدی ناسنامه ازدی گلک گرینگ و واتداره در ناو چاند ناسنامه کردی دا لورا به چاندا وکی کو مرد کاره ویجه ماکا چاند دا کردی دخودا دحوینه اف چاندا ازدی ناسنامه ازدی و بجواک ازدی تله استن هنه که هزین تاری هزین کو خیر نخواز معرف دکاره ویجه کو دخوازن ازدیا ج آخا و خواه دور بخینن ج چاندا خواه دور بخینن جور کو وقت حتی ازدی لسر ارد خوبن لسر چاندا خوبن ده هر تم بکارون خوب بپارزن چاندا خوب بپارزن باوریا خوب بپارزن جبر کو نکارون چاند و باوریا خو ناسنامه خو بپارزن حوجه کو ازدی ج اردنگاریا خو دور کردن اردنگاریا کو وک ناسنامه وان تناسن جوی دور کردن در اروپا و باجار ولات دنه بلا ببن کو ج ناسنامه خو چاندا خو به پار ببینن به ره ببینن و بحالن هنداون بچن وی واردن لیستو که گرینگ تن لیستن لسر جواکا ازدیا کل استانبول 5 اوتوپیس تجی کرن بری واندان اروپای لی درباسی اروپا نبون جاره کده وگریان وگر وان جبو وان از باور دکم دی اری نیبه ده درباره ازدیان دا نوچه کی مهیه تلویزیون ما نوچه کی آماده کرد ام به هر رو نوچه اخواه گوداری وقفه چند ازیدی لسر درکتنا 205 ازیدیان ج کامپین شهرداری داخویانیک دا او اشکره کرکو هنک در دور به گوته گوتین وکی دل ترکیه قتلیان پیک به او ازیدی ببن هدف هکه 5000 کس بچن سر سینور بلغاریستانه ده کامپک لور به وکرین دخوازن ازیدیان دیسا کوچ بر بکن. د داخویانیا وقفه ده هات را گیهاندن کو سدمک ترکاندنا کامپین شهرداریا آمده او کو دولت بزانبون مافه پنابری نادوان و به هلوستا خو دولت ازدیان چار دهلکو او خو باوجن هم بیزا بازرگانن مروان geri göndermezler. وقفه بانگل سازی و دزگین مافه مروان کرکو درباره مجار ده بالداری تف بگرن. داخویانیا وقفه چاندا ازدی وهایه. جبر هلوستا دولتی ازدین ده کامپین شهردارین ده بپی ده نکارن به تو آوائی خزمتا فرمی ببینن. نها بقاسی 10,000 کس ده ناف سینور ترکیه ده. پر کم ازدی ده کامپین آفاده دنه و پرانه ده کامپین شهردارین ده بپی دنه. هنه کس او در دورین تاری او بازرگان مروان بزانبون گوته گوتین وکی ده شر نفخوی درکوه او ازدی دیسا ده بین قتل کرن بلاو دکه. اف گوتن به بنگه او درون. هنه کسی گوتن هکه 5000 کس بچن برداری بلغاریستانه او دولت نچار کامپان جوان روکه بلاو دکن. اف جی نراسته. بالکشه کو اف دره او ددی قودو بزانبون او بلز لحمو دوران تی بلاو کرن.
ام وسا تخمین دکن کو تلیا دولت جی دوی یکی دهیه و والین باجاران جروشی آگاهدارن. نخواه چمال بر چاوان دچین و دنگی خواه جچون آوان را در ناخینن. هزین تاری دخوازن تراومه که نو بگل ایزیدی بدنجین. د داویه داخویانی د بانک هات کرن کو سازی او دزگهین مافه مروان جبو خو درکتنا ایزیدیان بکوین نوا تفگری. روزنامه مده آدرزه در روزنامه ملیت. مانشت روزنامه ملیت گوتیه جیران مل مده. بله جدوی کسی برینداره کج کوبان خلاص بیه هاتیه باکور لرحای نخوشخانه دا جی دگره به کسی که دو گله لسنگه ویکتنه للگل و دو گله جی لموتور خلاص بیه خو گیهاندی سینور که در باس باکوره و بویره نوچگان ملیت هف پیوینک پیرا نامک دروکان نخوشخانه هف پیوینک پیرا کریه گوتیه کو اف کسی کو ام کشتن گله بر مدان جیران می عرب کو اف چند مها ام بر هفت مها کو ام به هفت دجین و نانو آوا خو ما بوان را پارود کر اف کسین عرب وکی چتین دایشه وک سویل درباس بونه جباکور درباس بونه هاتنه دناو جل و برگ خدا دناو آمور خوی کو وکی کو پیدوی خوی مال تینن دناو واندا هنه کی گوتیه تش هنکی چک مک آنجی جبل خانه خوشی گوتیه دبه کو هنه کی ناو واندا جی درباس کربه هر وها نوچک دیجی دوید دینک درباره بیاره دینک تا روشنبیری ارمنی روزنامه‌گر و روشنبیری ارمنی هیران دینک وکی کتیزانیات به قتل کردن اف چند سال دوزاوی بردوام دکه جبو راستی و حقیقت درک و حوله گلک سازین سویل و در دور گلک تکوشینه دادن دوید تکوشینه ده هنکی تشت نو دوید درکتیه حوله بله روزنامه میده آدرزه ده روزنامه یا هریت مانشت روزنامه یا هریت گوتیه سناریوی که نها بهیز بیه آنج روزا و ترکیه دایه گوتیه ده نکوین سوریه لی جدور و لی بدن بله مگو نها ترکیه کتیه ناو هولدانه که پشتی وی ایریشا کوبانه براستی دناو قادا ناونتاوی دو لترکیه ایده بفکر حیا نها بلکه هنکی شکو گمان هبون پشتوانیا حکومت AKP انجی ترکیه آبدای شیرا لپشتی و چته هوف کو ترکیه چون کوبان قتل کرن ایده قادا ناونتاوی و ترکیه داجی شکو گمان نما کو حکومت AKP پشتوانیا چته یا دکن و چته به پشتوانیا وی شرط کن پشتی کو اف زلال بو و در قادا ناونتاوی داجی ترکیه هنکی کت زوره نها چاپمنیا حوزه چاپمنیا در دوره AKP هول دادن کو وکی کو AKP لهمبر داعش آماده کاریا شرط که یا جی جبو لهمبر داعش کتی ناو هولدانا دخوازن نشان بدن آنجی جبو دجبری داعش دخوازن ترکیه وکی کو دکه روجاوا نشان بدن لی ترکیه کو بکه روجاوا هرکس دزانه که نه لهمبر داعش لهمبر دستکفتین کرد و لهمبر YPG و YPG de bike ve rojavay via herkes dizane li çapemeniya Türkiye wek mego beravajî kirina rastkiran da rastiyan da hostaya hewl didin ve hostatiya xwe nîşan bidin li êdê nikarin kesê bixapînin. Belê devir da jî gotiye artêşa Tirkiye nekeve Rojavayê nekeve Sûriyeyê lê dê ji dûr ve lê bide. Wisa xuya dike ku heya niha tiştê ku çeteyên Daişê nekiribe dê ji vir şûn da jî ew bikin bi qetlîama pêk bînin ve ji dûr ve an jî bikevin wê dê. Belê rojnameyê de adrêzê de rojnameya Sözcü. Rojnameya Sözcü manşeta wê gotiye dibe hûn bikevin Sûriyê lê hûn nikarin derkevin.
بله ev şiroveyên kene şiroveyên fermandarê Tirkiye giştiye berî serfermandarê Tirkiye berê giştî İlker Başbuğ nirxandina İlker Başbuğ trupela yekemîn de hatine dayîn û heman demê de nirxandina İlker Başbuğ derxistine manşetê. Di manşetê de İlker Başbuğ gotiye ku divê nirxandina xwe de dibe hûn bikevin Sûriye lê hûn ê nikaribin derkevin. Heke hûn bi İranê re bi Sûriye re bi Rusya û Amerîkayê re mutabeqat çê nekin û bê mutabeqat bê erêkirina vana hûn bikevin Sûriye dê Sûriye bibe herî û hûn ê divê çamûrê de divê heriyê de bimînin hûn ê bikevin lê hûn nikaribin derkevin. Ev jî hişyariya İlker Başbuğ a ji bo Tirkiye gotiye ku divê nirxandinê xwe de gotiye ku dixwazin ji bo hilbijartina an jî ji bo îxtîdara xwe AKP artêşê bikar bîne. Ev tiştekî tehlike ye, xetere ye, balkişandiye ser vê. Nûçeyek di a balkêş heye di derbarê serdema AKP û karên ku hatine kirin, proje û îhaleyek hatine kirin de wekî nîşaneyeke ji bo wan tevaya kar e. Şaredariya Osmaniyeyê ku berê destê hikûmet destê AKP da bû Partiya AKP da bû niha derbasê MHP bûye. Serokê MHP karê ku ji hêla şaredariya AKP ve wekî ku av anîne xwe ya dike bi trilyona pere hatine dayîn lê şaredarê nû çiye kolayê ku qaşo ciyê ku borî kirine bin erd avanîne tu borîkê jî bin erda tune ye kar nehatiye kirin lê wekî ku kar hatiye kirin hatiye nîşandan û ev pere hatine girtin. Ev jî ji hêla şaredarê nû ve hatiye tespît kirin. Belê rojname me di adrêzê de rojnameya Taraf, manşeta rojnameya Taraf jî balkêş e gotiye ku piştî hilbijartinê ku derket holê hikûmeta AKP bi serê xwe êdî nikare hikûmet be, Partiya AKP bi serê xwe nikare hikûmet be, lewre di nav bürokrasiyê de di nav asta jor da bürokrasiyê de panîkekî dest pê kiriye, kelecanekî neerênî dest pê kiriye ku hikûmet ji ber ku AKP bi serê xwe nikaribe ve hikûmet ditirsin ku dê hesab bên pirsîn. Lewra divê gelek belgeya dişewitînin hinekiya jê dibin ser kompîtûre heman dem de gotiye gelek kes jî serwet an jî dewlemendiya ku bi destxistine ser dewrê ser hevjîna xwe dikin û ji hev û di vedixetin wekî hev di ber didin ev jî divê hew didin ku xwe ji hesabdayînê rizgar bikin. Lewra manşeta wî gotiye dişewitînin jê dibin û ber didin. Yani belgeya dişewitînin belgeya ser kompîtûra jê dibin tu nedikin û hevjînê xwe serweta xwe dewlemendiya xwe dewrê hevjînê dikin û hevjîna xwe ber didin ku vê dewlemendiya xwe xelas bikin ji hesab dayînê. Belê nûçeyek di jî gotiye madima ku wek me qetlîama ku li sêva Spêkanî û bîranîna wê ye rojname nûçeyekî de ye gotiye madima ki kesên ku îro rê didin çeteyên Daîş madima ki wan şewitand. Belê kesê ku îro piştgiriya IŞİDê dikin û rê didine wan kesan madima ki şewitand ev jî wek nûçeyekî li vir hatiye dayîn. Belê ser manşeta rojnameya Taraf got nûçeyekî ku derbarê Yunanistanê de giring heye gotiye rojekî krîtîk wekî ku tê zanîn piştî ku Partiya Sirîza hat îktîdarê li Yunanistanê ku her tim dibin deyna da hatibû hec qandin Sirîza dixwaze ku ev girêdayîna wan a bi deyndaran re ji nû ve dîzayn bike ji nû ve tekûz bike lê ev jî dibe sedema zext û zor rê pergala kapitalîst
پرگال کپیتالیست نخوازه تو کس ج دینداریا و خلاص و لورا سریزا پارتیا سریزا ل یونانیستانه دخوازه هنکی گوهرینن گرینگ پک بینه لجبو وان گوهرین آنجی سری ل رفراندوم ده لجگل دخوازه بپرسه لگوری بیار گل ده گوهرین پک بین آن نین لورا دوی روزه کی کریتیک بله ده جبو دوزا سومای لسومای وکی کتزانه 301 کارکر دبن هزار زدمان جیانا خوش دستان یه این کمانجی جبر که حکومت AKP پروتستو بکن گلک جاران بلیدان و زخت زور AKP را روبرومان هر وها به بیرا و که شورمند سرو کمار یک نیزن کارکران لعرده پین لیددان اف به وینه که وک دور فره بالکش د چاپمنی د دور فره جی گرد نهاجی لوان کسا دوز هاتیه وکرن گوتیه مرو لورا روزنامه جی دویجه کسی کو نهاتن کشتن نهاجی داخوازن باون زندانه بله کسی کو نکارمن بکجن نهاجی دوی دخوازن باون زندانه وان کسا بله روزنامه یورتجی ده همان درباره همان مجاره ده مانشت دایه درباره وان نه کارکریا سومایی و خزمن وان ده زخت زورا کل سر خزمه وان تم شاندن درکت درخستی مانشته گوتیا قناه وان داردا بکن بله تشتی که آنین سری وان تیر ناکن نهاجی داردا بکن دوی وان بله روزنامه زمان جی ام بدن و ام در باس کنجک نویسا خوب بکن مانشت روزنامه زمان نرخاندنه کی گرینگ هیه گوتیه نها د پیواجویا AKP دشبه پیواجویا که ارکداریا وکی گولکا زیرین وکی سندروما گولکا زیرین سندروما گولکا زیرین جبو جوهیه یعنی وکی که جهان داد و اسرائیل اولاری کسی وقتی که ظلم فرعون راویان هاتن ج بحر قزل آنجی بحر سور انویجن درباس بون او تشتی که هاتون سری وان تباهی جبیر کرن دورا ج زیر گولک شخوره چه کرن او جی سروک مظلوم داره احمد فاروق انسال پیواجوی حکومت AKP شباندیه و پیواجوی اسرائیل اولاری که ظلم و زورا که جهیل فرعون مصر و لوان دهات کرن او ظلم و زور جبیر کرن جخورا جزیر گولک چه کرن او جدوی نها حکومت AKP و در دورین حکومت AKP و سندروم گولکا زیرین دجین بله دبشتی وی نوچه مانشت روزنامه زمان ام در باس کنجک نویس خوی کج بو و ما آماده کربون جا آزادی ولاد جوان کنجک نویس آیه کمین دیار بوتیه ام به هفره گوی خوبدن دیار بوتی دیار بوهتی بدل چه دبه بلا ببه 4 روز در باس بون لکوبانه دما پاشیوی بو لمبین مالان جبو عبادت روژی هاتون پیخستن جلادین دایشی وک رفده که گورین دو بخوین ایرشی شینین باجر ین به پاراستن کرن جن میر زاروک مزن کال پیر حتی پتکن لبر شیر گلباران کرن ده هدف وان زبانین دوجه ده هزین چکتار تنبون که چقاس جن و زاروک باتان کشتن و او قاس بگیاتان آرمانجا خواه. سر 200 رمرو هاتن کشتن و بسدان جی بریندار بون. بگومان ین اف کم کجی کرن لسر ناو اسلامه و پر بدلخوشی کرن. لپیوست اف پرشی بی کرن. گلو کیان دین دکاره و فتوایا کشتنا جن و زاروکان بده یان جی کسی جبو چونا بهشتا دنیای لمروان بکه دوجه خودی باوری که چاوایه چقاس تکیلیاوی بدین ره یان جی بمرووایی رهیه. لبری ناسکرنا وان زبانیان دوی خودین وان آنگو ین بری وان ددن هویتیه که وها ین وان دپاریزن ین به هویتیه وان کیف خوش و بشکستنا وان خمگین دبن ور ناسکرن.
لی دوی مروف نکوه شاشتیه که وها. دما دایش بینر خاندن دویل رخوی هشمندیا AKP و اردوغان جی بینر خاندن. لوره ندو تشتین جهف جدانه نرخاندنا یکی بی یادن شاشتیه. حتی اگر مروف بیجه دو ارتشین دولتا ترکنه یک لهندره یک لدروه و نه شاشبه. دوی ام جبیر نکن پشتی رزگار کرنا گری سپی دسپیک لی دج درکتی و وکه ورشانی هرساوی دوی وی دهاتی خواری اردوغان بو و بیک هفوکی هلوستا خود دیار کر ام وی قبول ناکن. او نگوتنه که بیواته بو پشتی هفته که انجام وی لکوبانه درکت. همان اردوغانی پشتی کمکوژیا لکوبانه دی کلیین کوزبانین دوجه هیجن و زاروک گلباران دکرین ده گوتنه که واتدارتر کر گوت بدل چید به بلا ببه ام ناهلین لباشور ما دولت بیناوا کرن. آنگو ام ناهلین کرد بگیهن مافی خوی دموکراتیک خوزایی و مرووی. لوره لروجاوای کردستانی تی کسی بحث آواکرنا دولتان نکریه. حتی کردین لورد خبتن کو سوریه پرچه نبه. گوتنا بدل چید به بلا ببه گوتنا که پر بخطر و بسینوره. اگر مروف هنکی بنوی فخه پیره و هاده بیجه. بسد حزالا مروف جی بین کشتن شر نفخوهی جی دست ببکه ترکیه ببه دوجه هیجی جی سوریه، عراق و لیبیای خرابتر جی ببه اما دستوری ندن کو کرد لروجاوا ببن خودیستاتو. جواب پیشی گرتنا لفلکته که وها پیوستی به یکتیا کردان و اتفاقا به هزین دموکراتیک ین ترکیه رهیه. بری کو اردوغان آگر برده وی ولاتی اول روجلاتا ناوین بلاف ببه دوی او یکیتی بری گاوه که بی آوا کرن. وکدن بکم کجیا لکوبانی را جرکدن دیار بوکو حتی هشمندیا اردوغان لترکیه دسلاتار به و حتی چتین وکد دایشه و یندن لروجلاتا ناوین بباندور بن دویل هر پچار پارچین کردستان جی کرد بخم سر خود دانینن سر بالیف رانزین. بری جیانا روزانه دویل سر پاراستنا خواه بحزرن. بله قنجک نویسم ما دویامین آکو مجبو و آماده کربو یا مربان سرهلدانه. نهاجی ام به هفره گوی خوب ده مربان سرهلدان کچ گوتیه. کوبانه ترکیه جرپلوس gelek çavdêr, siyasetmedar, saziyên lêkolîne û navend stratejiyê gelê Kurd wekî aktûr û partnerekî giring xwedî vîzyon, hevkarekî qenc dibînin û serdema nû jî wekî sedsala Kurdan bi nav dikin. Raya giştî jî bi hestên erênî nêzîkî Kurdan dibe. Lê cerebeyên Rojava û berxwedana kantûnên Kurd ku li hemberî barbarên Kurewî dide, rastiya dagirkerên herêmî jî kevj dike ku wan tu carî dev ji dagirkirina Kurdistanê bernadane û her li du êriş, komplo, derb û dagirkeriya nû digerin. Çîroka azadî û demokrasiya Kurdên Rojava tunebûya hevparî û hevalbendiya Tirkiye û Daişê jî kevj nedibûn. Serketina Girêspî di rêya azadî û demokrasiyê de pêngaveke stratejîk e. Ev 3 salin ku gelek kesan digotin Kurdên Rojava kemerên ku dagirkeran avêtine nava Kurdistanê dibînin lê gelo çima ji hûlêran nakin. Qetlîama ku Daişê bi alîkariya Tirkiye di 25 Hezîranê de li Kobanê pêkanî, ji aliyekê ve sawir û cinawerên rojhilata navîn, ji aliyê din ve jî sir û rêzên herêmê kevşkir. Di encama êrişê de zarok, jin, kal û pîr jî di nav de zêdeyê 200 Kurd bi hovane hatin qetilkirin. Diyar bû ku qatilên pitik û pîran kîne. Her kesî dît ku YPG û gelê Rojava dibin êrişên pîralî de ne. Ji xwe Serokkomarê Tirkiye Erdogan jî got ku berdilê wê çi dibe bila bibe ew ê li Rojava rê nedin destkeftiyên Kurdan û wiha lêçû. Hinek hês hewl didin ku ji petrola Bakurê Iraqê başûrê Kurdistanê re heta behra spî kurêdêrekê vekin. Bila ev gotar ji rayedarên başûr re bibe guhar. Geşedan nîşan dan ku êrîşkariya ser îradeya gelê Kurd
bi plansazî, bi hevkarî, bi çetekarî, bi awayekî organîze tê birêvebirin. Barbarê Daişê bi tena serê xwe nikare vê êrîşkariyê organîze û pratîze bike. Gelek çavdêr û şahid tînin ziman ku çeteyên Daişê ji hundirê sunûrê Tirkiyeyê bi çekên giran dibin parastina leşkerên Tirk de tên êrîş dikin û dîsa vedigerin baregihên xwe yên li Kaniya Xezalan. Bi berxwedana YPG Cizîrê û Kobanê gihiştin hev, êdî yekin bi hev re ne û ji hev re ne. Ji Girêspî wê de Kobanê ye û ji Kobanê wê de jî Cereblûs. Gev û tehdîtên dagirkeran nikare pêla aştî û azadiya Kurdistanê ku ji milyonan pêk tê û baweyekî del û dîn hil didin radiwestînin. Lewma serweriya Tirkiye ketiye nav tirs û xoveke dijwar ku dagirkeriya we ya li Bakur biroxe. Heke bi serifandan nedihişt ku gel Girêspî azad bike. Dibe ku aktûrekî kurewî jê re got li cihê xwarûne û xwe bêtir nehetikîne. Bi azadkirina Girêspî re xwebaweriya netewî ya Kurdistanê gihişt lûtkeyê. Li qada navnetewî meşrûyeta azadî û demokrasiya Kurdistanê afirî. Bi yekîtiya erdnîgarî re rê li ber yekîtiya netewî jî vebû. Di warê pêkarîna operasyonên eskerî û navnetewî de ceribandinên pêngavên lokal, piralî û hevbarî ya bi aktûrên kurewî re kurahiya siyaseta Kurd biriqand. Di demek yekin de bi ewqa serkeftinên dîrokî û stratejîk îmajeke wisa afirî ku asûyên feraseta gelê Kurd ji Girêspî, ji Kobanê û ji Cereblûsê jî wê de hawirê Afrînê û Çiyayê Kurmenc û pêve jiya û cîhanê şîn îşaret dike. Tirsa dagirkeran ji vê ye. Her wiha sedema komkujiya ku li Kobanê pêk anîn jî ev heqîqet e. Belê qunciknivîsa me ya duyemê jî bi dawî bû. Me destpêka bername xwe de me gotibû îro 29 Hezîranê sal vegere darbekirina Kalê Şêx Saîd. Belê Kalê Şêx Saîd 29 Hezîranê 1925 da li qada derê Çiyê li Amedê ew 47 hevalê xwe hatin darvekirin. Raperînek pêk hatibû. Pêşengiya wê Şêx Saîdê Kal dikir. Lê encama vê raperînê ancî siyaseta dewleta Tirkiyê ku bûn sedema vê raperînê ancî li ser kîjan siyaset û polîtîkaya ev raperên pêk hat dixwazim çend hevoka derbarê wî de bibêjim. Piştî şerê cîhana yekemîn dewleta Tirkiye ku wî demê Osmaniyê bû hatibû dagirkirin ji hêla hêzê emperyalîst ve. Lê Mustafa Kemal hewl ji bo rizgarkirina Tirkiye di nav hewldanan da bû. Lê gelek baş û zelal didît ku tenê Tirk bi serê xwe nikarin li hemberê van dagirkera şer bikin û dewletekî azad ava bikin. Neçar bû ku bi Kurdara tifaqê çêkin. Bi Kurdara hevdîtina xwe ya bi Kurdara wextê ku pêk anê di vê hevdîtina xwe da soza ku dewleta ku Kurd û Tirk bi hev re ava bikin dê wek hev bi hev re bijîn bi nasnameya xwe bi çanda xwe û bi nav aştiyê de wek hev bijîn. Ser vê soza Mustafa Kemal Türk û Kurda bi hev re li hemberê emperyalîzmê şer kirin, dewletekî ava kirin. Lê ev hev wek hev bûn û bi hev re bûyin piştî ku di 24 Tîrmeyê 1923 da peymana Lozanê hat îmzekirin yani destnîşekirin piştî wî peyvanê ku dewleta Tirkiye avabûyîna xwe hiqûqa xwe ya navnetewî misyûger kir mixabin ew soz û ku ji bo Kurda hatibûn dayîn ew soz hatin jibîr kirin înkar polîtîkaya înkar tune hesibandin û helandin an jî asîmleya ser Kurda jî dest pê kir. Piştî ku Kurda ev bêbextî an jî soza ku ji bo Kurda hatibûn dayîn ev soz dîtin ku hatin jibîr kirin ketin nav hewldana û encama van polîtîkayê da van hewldanan da raperîna
1925 dibin pêşengiya Şêx Saîd de kalê Şêx Saîd de dest pê kir mixabin ew raperên piştî têkçûnê ew bi hezaran gund hatin şewtandin, talan kirin, wêran kirin. Bi hezaran Kurd, bi sed hezaran Kurd ji welatê ji bajêrê Kurdan hatin sürgün kirin û di encamê de kesên ku wek pêşengê vê raperînê de hatin dîtin, kalê Şêx Saîd û hevalê wê jî li derê çiyê qada derê çiyê li Amedê hatin darvekirin ku hêja jê cenazeyê wan jî ciyê wan nayê dîtin. Em wan bibîrtînin bejna xwe li hemberî bîranîna wan ditewînin. Dosya ku ji bo wan ji bo kalê Şêx Saîd hatibû amade kirin, em ê bi hev re temaşe bikin. Lê berê ku em temaşe bikin, wekî ku bername xwe de ji got, ji bo ku wî rojê bi bîra Kurda bînin û peyamekî bidin Kurdan, wê rojê biryara darvekirina rêberê PKK Abdullah Öcalan jî hatibû dayîn. Ev jî ne tesadüfî bû, em wî jî bi bîr bînin û xatirê xwe ji we bixwazin bi hev re wî dosyayê temaşe bikin. Sibê di destpêka rojekî nû de bi hêviya ku em bi hev re di bernameya nû roj de dest bi rojekî nû bikin, bimînin xweşiyê de dem baş em bi hev re dosyaya xwe ya kalê Şêx Saîd temaşe bikin. İmparatoriya Osmaniyan a 600 salî di destpêka sedsala bîstemîn de hildiweşiya. Li ser axên şaristaniyên qedîm, şer û pevçûn her ku çû xirtibû. Şaristaniya İslam li ser dewleta Osmanî rastî êrişê dewletên emperyalîst dat. Di encama parvekirinên emperyalîst de herba yekemîn pêkat. Ev şer di dîrokê de wekî felaketa mirovan cihê xwe girt. Piştî vê şerê li ser axên İslamê sînor ji nû ve hatin xêzkirin. Bi dawîbûna herba cîhanê ya yekemîn, İmparatoriya Osmanî ber bi mirinê ve rûbrûma. Bi hilweşînê re li rojhilata navîn, Asya Pêş û Efrîqayê netewdewlet hatin damezrandin. Dewletên ku di şer de bi ser ketin li gorî berjewendiyên xwe dewletên nû ava kirin. Li Anatolya û Mezopotamyayê jî tevlîbûnek û nezelalbûnek berdewam kir. Peymana ku dewletên emperyalîst li ser Osmaniyan ferz kirin, darbeya herî zêde li ser Kurdan û Kurdistanê xist. Li hemberî peymana Sevrê, gelê Anatolyayê bi pêşengiya Mustafa Kemal dest bi têkoşînekê kir. Sînorên Kurdistanê ku di nav sînorên Osmaniya de cih digirt, girtin hundirê sînorê Osmaniyê û wekî sînorê Misaqê Millî îlan kir. û xelaskirina Vana Xan bû armanca têkoşîna Mustafa Kemal û hevalbendên wî. Bi peymana Qesrî Şîrîn, Kurd di navbêra İran û Osmaniyan de bûbûn du perçe. Kurd ji bo careke din ji hev perçe nebin, bi Tirkan re hevpar tev geriyan û di sînorê Misaqê Millî de man. Di pêşengiya Mustafa Kemal de ku şerê rizgarî hat destpêkirin de Kurd rolek aktif lîstin. Di rizgariya Anatolyayê de bûn xwediyê parek mezin. Li hemberî dagirkirina erdên Osmanî, Mustafa Kemal û hevalên wî li Enqerê meclîsek nû ava kirin. Di meclîsê de temsîlkarên gelê Kurd jî wekî mebûsên Kurdistanê cihê xwe girtin. Meclîsa Enqerê ku Kurd ji aliyê 76 wekîlan dihatin temsîlkirin, di teşkîlata esasîye de ji Kurdan re xweserî qebûl kir. Ev makekanûna xweserî di dîroka Komarê de bû yekem car û carek din jî ev makekanunan pêk nihat. Di sala 1923 de di navbêra hikûmeta Enqerê û dewletên emperyalîst de peymana Lozanê pêkat û Kurdan derxistin derveyê vê yekê. Piştî ku Kurd fêm kirin ku ew ê bên îmha kirin, yan jî mafê wan neyê qebûl kirin, bi awayekî lez û bez xwe bi rêxistin kirin. Dibin serokatiya Xalîd Begê Cibrî, rêxistina azadî hat damezrandin. Li pêşengiya Xalîd Begê Cibrî, bi gelek rêberên rêxistinan û eşîran re li ser serhildanê civînan li dar xistin. Azadî di qeda navneteweyî de jî li ser piştgiriyê û têkiliyê rawestiya. Dema ku Kurd amadekariya serhildanê dikirin, hikûmeta Enqerê di sala 1924 de bû ku Kurdan tune bihesibînin, makekanûnek nû derxist. Di makekanûna 1924 de hebûna Kurdan tune hat hesibandin. Zimanê Kurdî hat qedexe kirin. Bi qanûna girtina teke û zaviye medrese hatin girtin. Bi girtina medreseyan perwerdeya bi zimanê Kurdî jî hat qedexe kirin. Vê demê de saziya xelîfetiya ku Kurdan û Tirkan bi hev re girê dida hat feskirin. Rêxistina azadî jî di sala 1924 de civînek li darxist û li ser esasên serhildanê amadekariyên xwe xurt kir. Dema ku Mustafa Kemal li Erzurumê bû, li herêma Culemergê serhildana Nasturiyan pêkat.
ji Şirnexê bû ku vê serhildanê biçewsîne alayek leşker hat wezîfedar kirin. Fermandarê vê alayê endamê rêxistina azadî İhsan Nurî Paşa bû. Ew û hevalên wî di pêşiya îlonê de serî hildan. Rejîma Kemalîst piştî vê bûyerê di payîza 1924 de rêberê tevgerê Halit Bek û Yusuf Bek girtin. Ji bo ku îfadeya Şêx Saîd Efendî bê girtin ew birin mehkemê. Şêx Saîd dema ku fêm kir ew ê wî bigirin ji xûn û sêveqetiya û çû gundê Qirxana herêma Şuşarê. يقول حساري دري مولا فدي مزقرتاني جاميالي Li vê derê bi tevlîbûna begên Kurd, axa û mirovên oldar sê roj kongreyek pêkat. Piştî kongreya Qirixanê biryara serhildanê hat girtin. Her wiha mirovên oldar ku di kongreyê de gihîştin hev ji bo şer fetva derxistin. Piştî kongreyê Şêx Saîd Efendî bi berpirsyariya Emîr û Mücahîd eşîl û serekeyên Kurdan daweta qiyamê kir. Kerem ağası biye yani ev ağaları zırkan bune, karbaşiyan biye. Ucu erheb azarı mala xato çen hebkes hatine. U sevkariyan bune, melli velat bune. Dema ku Şêx Saîd dest bi gera xwe ya Kurdistanê kir, bi gel re coş û kelecanek mezin çêbû. Gelê Kurd li gundan bi awayekî çekdarî xwe rêxistin kirin û benda fermana Şêx Saîd sekinîn. Hikûmeta Enqerê jî li hemberî vê yekê vala nesekiniya. Bi navgînên suxurên xwe Şêx Saîd gav bi gav dişopandin. Mala Cemile Çetoşi Qurtala û Zoqê bidan. Mala Aliya Unesi gerek Melefa û Hazo bidan. Zarve Bekirani jî اوكي ساسون واسماعيل ساسون بدانا ابي انا ورا زاويه اوكي تشاي ساسون قال لك ابي انا دناوان في اتفاق ابو يا بيا استراتيجيا وی چکربون Şêx Saîd gera xwe îknayê berdewam dikir. Di 13 Sibata 1925 de li Pîranê birayê xwe Şêx Ebdurrahîm ziyaret kir. Ev bûyer bû destpêka serhildanê. Yüzbaşıydı Ali İhsan. Te Şêx Saîd bana bavê min darûdû. Te dibêje evan mezûlêm cemaatê de mahkumeye. Em digirin. Şêx Saîd'in dibêje evan bana tiştab te insanatlar doramı çuvat yazat çu em mahkuma bigire. Şer di demek kin de li qadek mezin belav bû. Şervanê Kurd dara hênê girtin bin destê xwe û wê derê wekî paytext îlan kirin. Şer bi awayekî lez û bez li hemû Kurdistanê belav bû. Varto, Milazgirt, Bonglan, Çewlik, Sancak, Kanî Reş, Lice, Pîran, Hênê, Pasûr, Xerpet, Palo, Maden, Hezo, Sêwerek, Çemişgezek, Dep, Erxenî, Gêl, Çêrmîk, Farqîn, Bismil, Çınar û gelek cî ketin destê berxwedarên Kurd û Kurd li vê derê rêveberiyên xweser ava kirin. Kurd di 20 û 21 Adarê de piştî dorpêçkirina 5 rojan li hemberî Amedê êrişekî berfireh pêkanîn. Di nava bajêr de şerekî dijwar pêkat û di şer de ciwanên Kurd gelek windahiyan dan û neçarman paş vekişiyan. Li Enqerê jî hikûmet guherî, hikûmeta Fetî Oxyar hat daxistin. Dêlva wî de hikûmeta İsmet Paşa hatibû damezrandin. İsmet Paşa li Kurdistanê rewşa awarte û seferberî îlan kir. Hikûmeta İsmet qanûna taqrîr û sukûn derxist û mehkemeyên îstiqlal ya şerqî ava kir. Rejîma Kemalîst piştî ku Fransadan hevdîtin pêkanî hêzek leşkeriya mezin biriya Demirê li ser Sûriyeyê derbasî Kurdistanê kir. Şer bi awayekî xeder li Gelenperiya Kurdistanê belav bûbû. Piştî têkbirina Amedê li hemberî hêzên dewletê şervanên Kurd bê cebilxane mabûn û cihên ku desteser kiribûn terk kirin û neçarman têkuşina xwe li çiyayan berdewam kirin. Şarek mazet çekirin. Tabii neka itiraz kırgı ola efendi. Bari durum nazik eme karbe be Cumhuriyet ordusuna şerbekin ve gu eme bekin mukadder razı be eme bekin. Serhildana ku di 13 Sibatê de dest pê kir, di Newroza sala 1925 de mewziyên ku bi dest xistin terk kirin û belav bûn. Şêx Saîd û kesên ku li cem wîman ji bo berxwedana xwe berdewam bikin, biryara çûyîna Îranê girtin. Şêx Saîd
جالی بینباشی قاسم و کت کمینی و او هوالین خو لسر پرا عبدالرحمن پاشا اسیر کتن. ده همان روژه ده میر آلای خالد بگ جبری و مبوس بیت لیسی یوسف زیابک هاتن قتل کرن. لستنبول و کردستان گلک پیشنگن کرد هاتن گرتن. کرد جهن کوکی لشکری ترک کرن هزین دولت کتن وان دران و هویتیک مزن لور پیکات و گلک سیویل هاتن قتل کرن. والله زیر ما اونا بیر ما از اونا وقتی باید گرد دای کشتی اما یولوی کوزکور بنده با دوره وجنه با عسکریان شما کشترم و اینیک آمیته و پیر کشتی. به صدان وارن کردان شوتاندن و خراب کرن. جبر وی هویتیه گلک مروف به مهان سرمایه زوستان ده دمغاریان دارستان و جیان ده نچارمان. پرم ملت شاری بوتیو، شاری مستون، شاری داوه، خطونی بی. اوزاد هرتی آی فقیر اختیاری، آی جونی وارد. مقصد همه آی پیت دیاری و بیرماسل مغاشتانی. د 21 گولان ده شیخ سعید العامدی د محکمه استقلال ده هات تارزاندن. د 28 حزیران ده بریار داروکرنی هات داین و د 29 حزیران حتی سر سبه لقادا دریه چی شیخ سعید افندی و 46 حوالین وی هاتن داروکرن. صالح بک، مصطفی بک، محمود بک کره صالح بگی بو، کره مصطفی بگی بو. و سبک سریجی کردن. یانصور بک اول پسمای منه گنده شغلاتی گنده وامو. دب 4-5 عب اعدام بون سری محمود بگی ویسه بگی جی کرن. شيخ كامل غوث فاضل رهبر مشيخ سعيد عالم وإمام عادل رهبر مشيخ سعيد أمتي وجبير بكما خون ودعوة ويقرايان أي شهيد دين وكرش دين إسلام فريد أي شهيد دين وكرش دين إسلام. جنازه وان ندن مالباتین وان لقاده با اوایکی و شارتی لگل هف هاتن و شارتن. پیشنگین کردان جکوره گورستان جی محروم هاتن اشتن و د شاهدیا جهان ده قدر گل کرد کودهات امها کرن جیان کرن. لسر گورستان وان فابریقین عراقی سالونین سینمای هاتن دامزراندن خواستن وان بدن جبیر کرن بین کشتن لی او شاهدین بیرین گل خوابون نمرن وکی کرد کو هاتن وجین او جی ایرو دنافبرا مدنه. تاریکا شوا هجران چرای صوت میلی د تاریکا شوا هجران چرای صوت میلی جسر حالان فیال لوران بجارک به کت میلی نما من صبر و آرامک جبر جانا وینا دیل جبر جانا وینا دیل اوین بحر لورا تنها ببر پیلان کت میلی ببر پیلان کت میلی
مگر برسل من ناگه بلدم دو خیالامه شب و روز بنالین با خو حسرت میلین و آخو حسرت میلین شب و روزان بکوبانن ببلبل را بفیغانن ببلبل را بفیغانن ده انجام راپرینی دل کردستان 14 باجار 700 گوند و نزی 10,000 خانی هاتن شویتاندن ج 50,000 کسی زیدتر هاتن کوچ کرن به سالان لسرگون مان نزی 10,000 کسان کتن گرتیگهان ج 1000 زیدتر هاتن اعدام کرن جبر پفچون پرانی سویل 30-40,000 کس جنا خوش دستان پشتی سرهلدان شیخ سعید به سالان برخودان لسر چیان بردوام کرد ام فارو زازا یادو مالا علی اونس شیخ فقری شیخ عبدالرحیم حسن جعفر و کومندن حتی 1938 لچیان برخودان خو بردوام کرن اف میراث برخودر کو دور زیلان آگری هات کرن هری داویل درسمه به خستنا سید رضا هلوشیا لیلیگرینا کردان جبو دوز رومت و آزادیه د سال 1960 ده دیسا زندی بو و حتی روزا ما ایرو بینافبر بردوام کرد باوری اوکو پرسکریکن کردان به هفدیتنان چاره سر ببه نوکی کو 29 حزیران 1999 ده بریارن اعدام این کو دابون ریبر پککی برز اوجا